Ramadaanni dhufnaan ayyaadadhe biyyaa osoo waliin soome haadha abbaa kiyyaa jechuudhaan yaada taa'ee kophaatiyya. Carraa jireenyaa fi biyya taanee malee an jaaladhee maatiin addan baanee Ramadaanni dhufnaan natti dhagayamaa kophaa badoo taa'u mee maal je'een hima. Haadha abbaa waliin soomanuun gaarumaa carraa hin arganne erga sagalumaa bilbileefiin je'een bagatti geeysanii nutis itti geenye galata rahmaanii. Bara hunda soomuu rabbiin nuunaa fedhuu gabroottan gaggaarirraayis nu waa godhuu je'ee oggaan maatii konkoo salaammadhee du'aayii godhee fi tansaaniitis fudhee alhamdulillaahi gammachuun argadhe. Alhamdulillaahi gammachuun argadhe qaxab je'een jidduun waan takka yaadadhe. Warra haadha abbaa addunyaarraa hin qabne obboleeyyan konkoo akka qalbiin cabne gizee hiriyoonni keeysan isin biraa maatii isaanii dubbisan bagatti geeysanii haadha abbaan jahan. Lubbuun jiraattanii isiniin hin jenne jettanii xiqqollee akka qalbiin cabne nuufis haadha abbaan keeysan walumaan hidhamne. Du'aa'i goonaa fi isinii waliin jannata haa godhu qubsuma isaanii jannata haa godhu qubsuma isaanii. Baba khoya mamiyyi narrahiya dawina nagada an ilmi khifaru rabbi olana khada rabbi nufada tanatu tahehumna dura fi duba khenyan jiya hundanga chana khanaaf rabbi khenya hogguutu si waywana moti hakasi kamna khanaaf rabbi khenya hogguutu si waywana moti hakasi kamna. Ya baba fayajiru atinaf unniftiru ya baba fayajiru atinaf unniftiru du'a insif goda ya baba hanganjiru ya رحمن بداسي بابا خوغو يا بورو رحمانو قمتشيسي جنة يا بورو يا بابا خو ملجئتين همهاك أخي وسنقاهن خنجي جرتي أرمت أخي قرباتي بوتي نصرف جتي قدين خنيا